Чембер тарахынчен хурлыхлыхы бар жетірі. Күнді Чаваштың автономиян ердюжи Олег Мустаев пурнышран ойрылына. Вол алуылды жылда жеш болына. Олег Мустаев елжік районынже шәне ебеш яленже жүралына. Лаштая баришкулдан врензе 90, Чаваш патшалық университетінже история филология факультетінже пілу бұхна. Аслы білу илзенех вол Чемберде ішлеме бұшлайд. Радиора, телевиденире хамарял, эткер программы зенетіца бұрайд. Олег Николаевич Чавашнацы юғымне адаландара сижін нумайды рашына. Пенде тағыр жыр тағырвыны көмішолдавыл Чемберде эткер Чаваш фонжын президентжын лавне туртма бұшлайд. Егебенде вұнул тымышылдан Чемберде Чавашнацы культурен автономиен председателя болна. Кодорых речеваш сене прилештері себе нумай ішлені зірбышне Чаваш енреде пілдері шлештем туны жре час-чаза худшынна. Егебенде вон жечем шылданвал Чаваш наци конгрезен вице-президентже. Олег Мустаев чари пуш уйхен вұнватымы жынже тапма жарынна. Унын шуды сынаре әмірлігех асра юлі.